Ni katika mpango wa kamati ya CSMT-NK ya mfuko wa hifadhi ya jamii, yani Caisse Sociale katika lugha la Kifaransa, ya sarafu 1000 ya pesa ya Kongo, yani 1000 francs kwa juma, ambao ni mchango wanaotoa watembeza pikipiki ili waweze kusaidiana wao kwa wao wakati wa shida. Ndipo watembeza pikipiki wengi wanaofuatilia matunzo kwenye vituo mbalimbali vya afya jijini Goma walibahatika na msaada kipesa hii tarehe 2 Machi 2026. Kazi hii ilianzishwa kwenye kituo kikuu cha afya jimboni, yani Hopital Provincial, kabla wafike kwenye kituo cha afya Charite Maternelle, mahali ambapo pia walimkuta mwingine mtembeza pikipiki muhanga wa ajali barabarani. Bi Riziki ni mke wa mtembeza pikipiki huyu ambaye anafurahishwa na tendo hili. Kwa majina ni Riziki Kabali. Nasema asante, Mungu awabariki, kwa mletosha, Mungu awaongezee, muendelee vile na ile roho ya upendo. Baadaye kamati hii ilielekea kwenye vituo vingine, haswa kwenye kituo cha afya cha Munigi wilayani Nyiragongo ili kulipa bili, yani faktiri ya mke wa mtembeza pikipiki aliyejifungua. Mtembeza pikipiki huyu na mke wake wanafurahishwa na tendo hili. Hiyo vraiment Mungu amenibariki na bebe. Ni furaha kubwa sana, Mungu abarikiwe. Na nyewe mimi nawashukuru vraiment kunilipia. Mimi nashukuru sana, Mungu awabariki. Raha kubwa sana. Unaona ni raha vraiment. Ofeto mie niko motare, mimi vraiment hapa mnaniencourager sana na sensibiliser ba motare ba ndugu yangu. Na ba sensibiliser tukwe naifanya, tulikuwa waza ni vile vya walikuwa natufanyiziaka, wengine wanafanya vya wezekani. Mie tu nilituma message nikasikia mnanirepondre sero papier yenyewe nilipataka ya kikundi. Vraiment kikundi ni ya mzuri sana, mimi naifurahia sana. Na mie nilikuwa nawaza iko saa hivi watakuwa na tukula hii makuta. Kumbe ni vya kweli, na mimi ndakuwa na sensibiliser kabisa. Tutakuwa na vifanya na marafiki yangu wote ndawaambia hii ni vitu ya maana sana vraiment. Nafurahi Mungu amenifungua kwa amani na salama. Ingine ya mimi nafurahia ni juu nimeona mmekuwa niona. Mimi niko nazia tu ni vya mablagi. Sasa kumbe ni vya serie. Mungu ashukuriwe na nyinyi nawashukuru sana. Walikuwa nazia saa 100 sasa hivi ni vya bongo tu vya kukula makuta, nao mimi nawapatia courage ya kuendelesha kabisa, ni vya kweli. Tendo njema hili lililenga pia watembeza pikipiki waliopata jeraha barabarani wanaofuatilia matunzo wakiwa nyumbani kwao. Hawa waonesha furaha yao. Mimi nasikia mzuri sana. Antuka ni bien. Juu hii association kabisa inajikaza. Kama kuko mwenye maana nawezi pinga kupana ile sociale, wana ni mubaya. Ni mubaya, inaomba kuungana mkono kwa mkono. Juu ginzi mnapiga hatua kumie, na njoo vile ginzi mnapiga tena hatua kwa wengine. Mimi example mimi najionea hako. Juu mnakuya kutuona timu natufuata timu quartier. Tulifanya aksida siku ya 4. Hii ya kuitije tulikuwa tuko na panda pakatugonga. Mimi naona ni chamana sana, na mwenye apanakere motivation ajikaza kwena ilipo. Juu bana neglija kajua kusema seo banapana franga me saba napata shida habataona motivation. Mimi najionea mimi na macho yangu mumekia tutafuta kwenye tuko bajikaze na benye badipake vraiment balipe, muko watu ba maana sana. Na kuona wamefika na mkartier. Ndi hapa deja si muko mkartier Burengera Bujovu Aveni Joribwa. Kuona mnatufuata vraiment muko ba maana na muko na ba upendo. Na wanasema umoja ni nguvu. Mujikaze vraiment ikundi musiharibishe, muiendeleshe. Na wenye bako mwayo bajikaze baingie mwayo. Leo ni mie, kesho ni mwengine. Jo neno yangu hili. Jina ni furaha tulinabo. Bazungu Benjamin ni mmoja wa kamati hii ya CSMT-NK, anaeleza kuhusu kazi hii. Kwa majina mimi naitwa Nzibiro Bazungu Benjamin, niko superviseur provincial wa CSMT. Leo tumezunguka kwa mahopito mbalimbali. Tulikuwa ndani ya misio ya sociale ya affaire ya bamotare. Tulikuwa tuko tunaenda visiter bamotare
wenye walifanya maaksida, tunaenda visite wazazi wenye walizala babibi ya bamotari wenye walikuwa ba maaksida, walikuwa ni 3 na mzazi mmoja. Unaona mko na wapokezana maenvelope, ile makuta tuambie inatoka wapi? Ile makuta inatoka ndani ya mchango kidogo kidogo yenye bamotari banafanyaka ya social. Ni kusema kila juma, kila wiki bamotari bana kotizake 1000 francs par semaine, na ni kuile 1000 francs ndio tunaendaka tunatosha kwa kitu kidogo kwa kwenda kwa assiste wenzetu wenyewe walipata mashida. Tunaambia wamotari wote wajikaze kabisa, waunge hiki kitu mkono, wako wanaleta 1000 francs zao par semaine, uke tuendelee kukonsolider ile umoja yenye inaanzika katikati yetu. Ifahamike kuwa hii ni mara ya 3 wahanga hawa wa ajali barabarani ambao ni watembeza pikipiki watembelewa na kupata msaada kipesa toka SSM TNK kupitia mpango